Ima perbedaan di makna di pasukan. Oh si
Ibaga sa tigyon, nunga takasabehari ni son, sudi parilang, nabaru, amang baru. Ibaga sa nasbiro, haluhami parilang, ibaga sa sadaryo. Karena nunga takasi daluhamu pasu-pasu siya tuhatay marhide naposon. Jadi nuaipe, tongko sumulolokku, so kata namin ang kanyang. Aharo tayo na tayo pasunawin. Jogja. 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 Jogja lagi. Jogja. Jogja. Nah, maksud isi Taiwan ala jorok do tagunay nomor toto jaga ma hawam ni rumah tanggai asa unadong perselisihan di bapak do nomor toto ngake oslohan namin isi oslohan namin isi di nuaipe di bagasa tikyon lunga isopi kami sudah Taiwan kakasuh hubung kami ulus regaja kami Taiwan berpangiduan sehingga jamu bermahamu tu joluan tayo Amin. jangan kakasuh hubung kami ulus sitorok rapu ya. Ulus sitorok rapu kami aku Taiwanmu sitorok para mahamu tu joluan tayo Matutu. akas do dihusipon ina muda disot ina na purubage adong do nama buan efer balanga do akapiri kalau lata disi kalau mancai ham masoko tohima pakai muna tu jolan ayo Puji Tuhan. jadi naipe Taliban baru kali waktu aku kumpulan kumpulan shopping baru ya penuh aja jadi naipe Lasmar Hatta bah bolos honda manggil PHB no kita dalam berbandingan pada musim amin pasaton gulus mahami aka buru di hulu dan abion ya pokok Subiro jadi